Kabuba Primary School ni ishomero rya gavumenti erukushangwa omuri Kizoba omuri Bushenyi District kandi ni rumwe omu gashatagwize ebigezo by'ekyamushanju omuri Bushenyi. Obusinguzi bwabo nibabwegekyerera gavumenti hamwe na n'abazaire ababahwerire kihango. Etukwatireho munonga kutusya ha businguzi obu yatuhereza ebitabo ebitubire ntubasa kukozesa kushomesa abaana aba kandi yatuhereza na ekizimbe tubire tutine ekizimbe ky'okushomesezamwe abaana kandi yatuha n'entebe abaana nibashitama comfortable nicyo kiretire obusinguzi obu. Saba Kabuba head teacher nimusimira kimwe na staff ye kurigirira ombi bakozere aha baana bitu nimusimira kimwe abaana bakozere gye munonga tino mwana ogarukire enyuma bihireye nungi nsima omwana wanje Ibra ako azira mu first grade ayihireye mwenda. Bamwe mu bashatagwize ebigezo ebi nabo batugambire bimwe ahabe basingise. Nindagana saba abashomesa bita batuyemba tushomesa urugendo rungiyemo rwa senior nishikereyo kukoraje kushemeza ishomero ryitu ndaganisa n'abazire banje nagira mu senior abatuyemba nshashurira fizi kuba nimbaraganisa koraje kushemeza ishomero ryitu rya Kabuba. Barango mbasise gukora agugeti 11 kandi nisima n'abazire banje nisima na staff n'abashomesa na head teacher ngarika nsima nabeja bimbe nashima nabo mukarasa habo kunyamba nkakore nzi agugeti 11. Gerard Muhanji Baba chairperson wa management ahabwishomereri nagira ngo nobwa abana bakozire kurungi bitu hacerwebero kubatambi kono. Shomesa bakoraga hari nibaraga omu distance ningwa bakashanga tutine amajwi gashomesa nko kutagine mbundi kiretera nayo performance yacendera kuno jangwe byona tubyine abana bitu babintu baza koraje konkanye nda kubasima nabutu betu ryo mu mberejo nsime head teacher ubwo wizero ubwo musya ana businje bunyenyezi akashange nyumoko turi kubimunonga tutagetinga kugira ngo abana bona bijo mu first grade konka hakirho cyarengizinke na munonga nga ekintu cy'amashanyarazi